Kiumia kimwe riu mbere ya muthe wa githurano kinene, Odinga atongoretie mbuto ya Azimio kuha kura cia gitaru kia Rift Valley. Mihang'o ya o muthenya ikirugama tauni-ini ya Nandi Hills kaunti-ini ya Nandi, Odinga akĩmatha kura makiria ma 400,000 cia kaunti ino. Na thutha ucio kwaraniria na mũingĩ kiharo-ini kia Huruma tauni-ini ya Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu, Odinga akĩmatha kura makiria ma 500,000 cia kaunti ino. Mũtongoria ucio wa Azimio akihuha firingi ya kuhariria mũingĩ wa bũrũri ni ũndũ wa githurano kinene na kũũria umunyite mbaru. Hiyo ndio sababu mimi nimekuja hapa kuhimiza nyinyi siku ya leo tupite kauli moja kwamba sisi zote tutapiga kura kwa upande ya ukombozi, yani Azimio. Wangapi nasema namna hiyo? Nione kwa mkono. Tunaangalia ni Mkenya gani ataweza shikanisha Wakenya wote na kutuongoza na kutupatia huduma kwa njia ya usawa. Na firingi ĩngĩ ĩhuhĩtwo nĩ Odinga. Mwizi naenda namna hii. Ni akugĩrĩria aungumania aria augĩte manyamarĩtie bũrũri. Mwizi huyo. No arera mũingĩ atĩ we na Karũa mathurwo nĩo ndawa ya aungumania aria augĩte meyenjeire mĩri kwa ang'etheri ao a Kenya Kwanza. Mr. Ruto should disqualify his running mate. We are running against convicted thieves. Kura ya mwaka huu wewe unajipigia mwenyewe. Ni kura ya kuokoa nchi yetu tutoke kwa minyororo ya wale wanapora mali yetu wafisadi. Atongoria ya Azimio riu maroria atongoria ang'etheri ao a Kenya Kwanza matige kuririmbura uteti wa kũhahũra mũingĩ. Tunasema hapa Eldoret, wakaji wa Eldoret wana haki ya kuishi hapa na kupiga kura vile wanavyotaka kulingana na haki yao ya kidemokrasia. Hiyo iko katiba yetu. Hakuna haja ya kuongea uongo sababu ya siasa. Kenya ilipata uhuru, tuna constitution, tuna serikali, mnaogopa nani? Reforms ya chai, si baba ameconfirm Munya ataendelea na reforms ya chai. Akiingia gharama ya kilimo, mambo ya fertilizer, mambo ya chemicals, mambo ya seeds, hiyo yote tutateremsha ndio kosi ya kulima iende chini, mkulima aweze kunufaika. Wangapi wako tayari kwa wanajeshi wa baba? Makirekia kuha aikia akura a kaunti ya Nandi na kaunti ya Uasin Gishu iria ni akere hari ũingĩ wa aikia akura gũkũ gĩtaro-inĩ kĩa Rift Valley. Jumatatu ĩno ya Azimio ĩrahumbũra kaunti-inĩ ya Kiambu iria nĩyo ĩrĩ aikia akura arĩa aingĩ gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri na nĩ akere bũrũri-inĩ thutha wa kaunti ya Nairobi. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Huruma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Harũni Njoroge wa Maitha.